guys, so shoutout pala kay Jobet Ramirez, saka kay Nash. Thank you. Yan. Ayan sir, mga ilongga, yan, shoutout pala kay Sir Gemini. So, sa ano po? RGP. RGP. Rosal Group of the Philippines. Ayan. So, hello! Salamat po sa pag-adto. Ayan. Dalawa? Okay lang. Okay na picture ta? Shoutout kay Ma'am Romeline Ganya. Ayan. Thank you! Salamat sa pag-adto.